Adlaw gagayam sa balimanan, napakasaritaan ti mga ganyo dito drama Amanang Biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Domi First Salvador, Avery Presley ni Rodaline Estrada, dita Tuba Benguet. Manipod man nga rod kani Kabsat Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, sinarak ko ti lubong ti social media. Kat may saakmat ide kadagiti makunkuna content creator. Nalaos ti kinaragsak ko tabayat ti panagbablog ko imado ti followers ko. Ngam gapo iti daytang imatumat ti purwak. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, Bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa lang makipagnaan dito balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang. Isunga inekat da. Saan da nga inekat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Saan apektaran da kami na trabahador? At di istambay nga rodan. Agsapol do man lang iti pagtrabahuan na makipagnaad pala nito balay, takaasimod. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawi di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mati masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan itikapsat ko na ito Kasi mat. Awan sa bali nagbinadang no saan nada kami ngagkapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarud. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto mat lang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipagnaadak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kayat ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo mekan ni manong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't Lilia? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di nga amin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para ka ni Bini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti inasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko, kayat may matan Plastik kakit di Ipag. Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisama kanyam. Tane, adu ti nakasakitak iti kalabas. No adala ko masabali apag naudak. Pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas diti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipag Lilia? Isulat ta ti ugali na. Man nakiapalat ta. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlatikas jay adjar mi ididamo Tagpay sumat nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan itiday dinanang. Tasabali mo't tantin kasar mo. Bye-bye amnatan. Di mo balik san lagi ta. Tamang mangag na kanipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na ta kumanti ipag mo. Ay, ala sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasinakton iti pagnaudan. Agabangak tumanan, manong.
Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man. Kat mapangkumanan irwar dyan sweldo ka. Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katuan, anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di talaang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Biglamat ngayon manuti followers mo bakit? Kat siyempre, nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, ado ate-ate wak nga ag-vlog. Nalak ngamin ng tekelete dagi jay viewers ko. Iso nga ado ti views ko nga kan na yun. Ala, itultuloy mo nga rin basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kung kumpurme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idto'y bini. Siyakit din, te isorom, kat veterano akon nga vlogger. Kasano, kat kumpurme mat ipupus mo na duma. Kumporme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kayat mo nga si daan tayo so tigatangak. Kumpurmen? Nonya ti kayat mo. Isumot tan ti kayat ko, bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipag, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga! Amom nga agvlogak! Mang disturbo ka. Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Hey, pumanaw ka man! Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag milyon ti followers ka. Un nga rod, adumat ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sa pulan Jakmat nga minan makasapul iti trabaho. Iso mabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakmanmat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre anya ti pamayam. Apay siya kay di, adayan ng tultulong kanyak. Awan mat, may masak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pempe man iti nga agpakpakaasing agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pay idi dagi jetat tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni Ipag mo, ading ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na latanti kayat nga ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. Ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakan ka aday ta ading ko. Ipurusigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Bareng dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay katuan dahi tala ang aya. Basit lang data nga maikisa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta daytan, Lilia. Baset to pa yan datoy. Tanagastos kon jeda duma.
Ha? Warasan kayo pa itikwar tayo ano kayat yaw. Datoy, sagsa sa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasang ka. Ay, naglalayangan nyo nga ay. Tagtalang datoy, hanan nga maulit. Para manan kayo lang ha? Gusto matan natin na minsan nga pa nangilibre kanya yaw. Agruam kayo matanano kan kanayunan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasangot ibalay bine? Nakita yung sa nga ilida di ta karuba bakit? Kaslada matan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Baybay amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao? Unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta Nagalas mo ti panagsasao mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga blagara. Anya ko matipakay na igan na iti panagparada da iti sango ti balay. Apay nga kumananta da dya nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi tiraramidam. Anya ti upload na dya kansyon na. Katuan mayat matket de, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amu tayo, pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Baybay am kadilat ta. Uray saan napintas ako namta, napintas mo ti buses na. Mano ti followers mon, sose? Basit pa ipag. Nagbayag met nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan, agbambanog ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adanto ti apetam. Ha? Hamuman nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay! Idi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi Agtulog! Yung kakiti sa rakjali na pa susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unyipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag vlog ije sa bali nga lugar ag out of town nakmanan. Nay, agandan kay ti panagtutor mo Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tapno da kadwam. Ay hanan. Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasirla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo nagadumatan. Bigla nga rod nga imadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit di ti imadon ti followers ko. Nene, mayat Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alangaron, lalaingan pa Okay, agsusuldo kan. Una manong. Ididamo, basit laang. Ngam idikwan, imadumot laangan. Kastaya. Ay kat nasayaat nga rod ading ka. Kamaudyanan na, nakauray kamot langan. Wen nga rod manong. Ay. Apay, anyat sensen na ayam di tabakit.
Dagito'y followers ko Awang pa'y sir binamat nga ado ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan samatan iti upload ko. Aglalaok samat nga min ti ipopost mo bakit? Kat may busan akmat nga rod iti may upload. Iso nga ore kumkonforme itan Handamat tanunay nga buyan ti ipopos nga panagtutur ko. Kat naumadamat siguro Anya matagito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngamhandamat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un gayam. Di ba ado dagi dya manok tayo nga ni Teb? Ado pa'y Apay aya? Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit ni Teb nga manok. Hello guys! Dato'y manandato'y netib nga manok. Isa manante, si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mang loto niya. Alsamak dato'y, naidumdum mga loto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagloto iti netib nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manay? Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Idi kalman, inalsaman, ti inkastak. Adobo matadta inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Awanan, naibusan, nagititarakan ta amanok. Ibusamot na iti kabablag mo. Masurunak mat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakit. Ne, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos Kan oray views mo, nag-adumatan. Kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay? Diyak ka mo ipag. Tinakaw mo sa matan namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitin siya na kon, susi. Tuladak man ti content ni Sose. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibijuk no madamdama. Nagrigateng biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwakan yam alang aroden biya anya dadayan Bakit? Dahil binilag mo, kay sirre ka, tanek, tudong! Diyas kay matanan nagkansyonak lang agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupos mo akantam, bakit? Kababain! Apay mat? Out of tune kamot. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. Makapasakit kamat nga agsasaumat? Adda nga awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam dagi jay, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dya nga ipag ko. Imon unak nga adayo ngam iso na. Ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral. Kat umadumanan ti views ko. Anyamot dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan-kan-kanan na. Pati iskats bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Diyak amo na taan na. Diyak namin nagluklukat iti cellphone ko pa At dapay tay tiniliw na abilate.
Ingkulong na, sanan to pa si Ethan. Anya nga ikanuday, Jay. Anya, nagloko mat niya asawa ko. Adong nga ron ti mangkat katawa kan kwa na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagbag titon. Ay, hanman nga siyak ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagi jay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagi jay. Imadun to pa yan ti views ko, hindi kakas jay ti ipupus kon. Wan angam amangan lumadaksan kay tikas tang ipupos mo, bakit? Baybay anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya itapulot ko. Handa ka di nga pakibibiyangan. Amok tararamidak. Bini! Bini! Agreean ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo na iti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildo. Sapay dati hangko nga na lang nga swildo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Ay, sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin, Ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay mat. Makapadismaya. Sapay awan makukwarta ko. Tawan matanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Atoy. Kasusweldok idikalman. Ha? Ala? Ay, thank you, Ipag. Imbag ka pa'y. Sorry, Ta pinapaay ka, idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siyak ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninamna mga kasto iti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas ta. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Kasla akla pimpiman idinapukaw ti pagsapula. Mababainak pa yan kadagiti kalugarak takunamlan asino ak idi kadakwada. Talimas tugak idinaadaanak iti adu akwarta. Ngam ita nagsubliak manan iti sigod ket napukawan ti ganas ko asumrek manan iti social media. Taureanan wak marigatan ako namang paado iti followers ko. Adu tinaadal ken na amiris ko iti daytoy akapadasa. Ano gayam na paraburan kay iti grasya di mo pagpalangguad dayta. Pagyamanam kidi kataginggat kabalam, tumulong ka kadagitag kasapulan. Aminado akmat kidi ang imato ti purwak idi mado ti kwarta. Banaga pagbababawya. Alakastan, tigayim mo, Lilia. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaaymat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.